Chibai ule tunlai chu Pope Francis thi thule tunge Pope thar niang ti chung changa khovel mi puin Vatican lam a hoi ta deuh thup maya chu wang chuan Vatican hi Engnge ani chi ti hi toifel takin soifia I hantum don te ang kan soi tak main khonga in video min lo like sak turin kan ngen ma sadu chewa min la subscribe lo ni chuan khonga min lo subscribe ve sham turin kan ngen ngal bok cheu ni ole Vatican City hi Italy khopui Rome khopui chunga mun pakhat ma seram shan independent nation state ni si ania Vatican City zawzong hi 0.49 square kilometers chau ni in Khawvelah Ram puitling fully independent nation state teber ania official chuan Vatican City State emo Stato della Città del Vaticano tiako ani Rome khopui chung tiber lui khotlang lama ni in Italy ramin a hual chuak veka anin rina border hi kilometer thum le chan ve chau ani Vatican City hi Roman Catholic how tu Luber Pope Bishop of Rome di bok thut mun ni in khovel puma Roman Catholic kaushan mun pui ani edi za sari somnga atanga kum saka jariat som sari chung khan Pope Rorel naram Papal State anti mai ram lian tham tak Italy ram engamo zat la hek chu aom thina chu chuan Rome khopui po a huam tel ani chuti hun laya Pope Julius Pani na chuan kum saka janga paruk khan chuti hun laya Vatican Hill anti maya chuan St Peter's Basilica biakin lian tak mai chu asa a atlang bul thut zela chuan lungbangin a hung ani he biakin sakhi Pope Paul V a hun lai kum saka jaruk som panga a zo ani Italy ram chuan Rome chu khopuyatan out maya chumia du awang chuan Papal State chu bein a chuta a Pope Pius pakwana chuan Papal State sepai ho tu hna chuan thisen chu aum lo nan anram chu tharuma hum lo turin atia amale sa khorong bol tu poimo te chu Vatican hung na bang chunga chuan omin Papal State mundang zong chu Italy chuan alatavek ani Pope chuan Italy ram thunei na chu apom lova an thu ang poin aum chuang lo Vatican hung chunga chuan ro in rel shanin anom ta zelani ti chuan ama thak tu Pope dang pali heng Pope Leo 13 Pope Pius 10 Pope Benedict 15 le Pope Pius 11 te po chuan ati dan chu an chunzom ta zel ani heng hun chung zong hian khovel hun sang sanga Catholic rina vuan tu pung zel te chu anen kol chunzom reng ani ti chuan kum saka jakwa somni pakwa chuan Italy Prime Minister Benito Mussolini chuan angai tu ana mumal taksengin chuti hun laya Pope Pius 11 nen chuan inrem na thuthlung the Lateran Treaty anti mai chu an sign ta ani he inrem na hian Vatican City chu independent state ta puangin Vatican City chu alo piang ta ani Pope thunei na hnuaya a omin ani chu ramluber ani ta ani Italy po ramshan ni in Vatican City in real bol na thunei na avanei theilo ani Pope po in Italy chu ramshan mania in real bol angin apom anga engtikong ma in anram politics a avain rol tu anilo ti chu he treaty hian akeng telbok ani tin he treaty hnuaya hian Italy chuan ahma a Papal State ram alak sak awanga zangna dumna sum engamozat Vatican City administration rural na Holy See tia soi hne na hian apebok ani chumi omzia chu Lateran Treaty mangin kum saka jakwa somni pakwa khan Vatican City State hi alo pianga Khawvelah Ram pakhat maniaru in real fully sovereign nation state alo nita ani ti chuan ram dang te ang bokin Vatican City chuan rural na sarkar neya ama pualin dan ania chu dan lek ko tu thunei tu le police tepo anei vevek ani anram pual bank nein stamp po annaya passport po anram mi le sa citizen te hena pek ni in chu Khawvelah Ram dang te po in valid passport a anpom ani Vatican City hi ram pakhat ni ma se a in real bol dana ramdang ang ani lo na tam taka oma sia thiam po har ang reng viaw ani pakhat na chuan citizenship chungchang hi ania Vatican City a hian born citizen anti arama pianga aram mi le sa ni angkha tuma anom lova Vatican City a hian Pope le Roman Catholic sa khorong bol tu poimo tak tak te le na thok tu sang an oma ma se heng mi te hi tuma Vatican a piang an nilawa an mo phurna len chuak tura
Vatican City a anoma wanga citizenship hi arama rorel tu luber popin apek mai anni pop veng him tu Swiss guard tenge nge po hi Switzerland mi le sani in pop veng tu Swiss guard ania wanga Vatican citizen ni na pek chau anni pop veng tu Swiss guard te chungchang hi han soi zau lokila enga tinge Switzerland sipaiten pop chu an ven dai kumsanga chuang liam ta kumsa khat zanga paruk khan pop Julius II chuan Switzerland bishop rot na angin Swiss sipaite chu pop veng tu tan achorta a chu te tanga tun thleng hianin Swiss guard te chuan pop hi an la veng ta char ani kha hun lai khan Switzerland sipaite chu an huai san na le rinom na awangin an lar hlea Khawvelah sipai thaber nia hriat an ni thin ani Swiss guard ni tur hian Switzerland khole tui ni nge nga ya Catholic mi pa kumsom pakua atanga kumsom thum inkar an ni tur ania Swiss Armed Forces a military training an zir chuak nge tur ani bok high school graduate ni in driving license an nei nge angai bok ani kan hria chen ngai thung ero chu Swiss guard te hi Swiss army Swiss military pa ngai tenen an dang deya administration shan dein an om ani tin Vatican police anti mai gendarmerie tele Swiss guard te hi an shrang ani ti kan hriat angai bok Swiss guard te hi po veng tu ngor an nia Vatican citizen dang tele an khopui chung himna ero chu Vatican police te kuta hian aum thung ani an ni ero hi chu Italian citizens an ni tlangpui ani thil dang dai le tak pakhat chu St Peter's Basilica kot St Peter's Square khu Vatican ram chunga om ni ma se Italian police te enkol na hnuaya omin an ni hian an veng thung ani kan hriat le tur bok chu Pope athia Pope thar thlan le chung conclave hun lai hianin Swiss guard te hian College of Cardinals te hi an veng thin bok ani ram pakhat ve ruang chuan ram dang ne na indoor na sang an nei ve a chunga tan chuan Vatican hian state diplomats emo ambassadors te anei ve veka heng ram danga ambassador te hi apostolic nuncio ti ania atlangpuin bishop emo archbishop te anni thin tuna apostolic nuncio to India ni lai mek hi Archbishop Leopoldo Girelli ani Vatican City chunga hian mi zariat emo vel chau an khosa a amai ro chu khovel puma Roman Catholic te sa khomun pui ani awangin le pop chenna ani awang hian tlo tu khwalzin na men lo an dong kum tluan ani Italian le Latin hi tongman tamber ni in official documents te hi chu Italiana zia an tlangpuya Latin hi serle sanga an hmangdeu ber thung ramsang sanga tanga kalkhom ani awangin Vatican chunga hianin Europe rama tonglian zual te hi chu man an ni deuh nuk bok ani Vatican hian meiche citizen an nei ngai lo thina tuna ero chuan na thok tu chen khat le Swiss guard nu puite chu citizenship pek ni to in meiche citizen hi 5% vel ani ve to ani atir lama ka soitel lo han soibel le ila Vatican hi lalro rel na ram monarch state ania pope chu ramlal ani ngal ani amai ro chu monarchy danglaka adanglam ma adanglam le na chu lalro rel na hi thla te a in thla chon hereditary ni lovin athana thlanchu anni zelani chu tilo theilo anni na chan chu lalber pop te chu nupui nei lova an thiang hlimna pathian ta na hlana rongbol tu anni wangani thil common lo tak pakhat le chu Vatican City State hian an rampon lam mun poimo then khat laka thuneina extra-territorial rights an nei nuala chung te chu Archbasilica of St John Lateran Basilica of St Mary Major the Lateran Palace Rome ami tele Pope Summer Residence Castel Ganfoldo tele Palace le zirna in shang Rome khochunga omte khu anni hlom ani video mi lo thlir sakawangin kalome ngai thlak no mi ti zong ani chuan khongain mi lo share sak ve don nia kun man nom le